Asha for me mo bibia kwaba e de by emergency Ghana TV eso ebusiafo dani de nia yesua nyama bebre e de fi channel we so esan se ato obi dati bi no so ebetimi so ato anase wunie bi anase obusuani bi enti ye ba ha se ya na nkofo asem a omode abedan yen e wo Lawson TV no yaba ni aba be pensim mu e de akere mo na motu omofo na mo nso mu de etu mo hofo na ene story amensaka e wo fide mu hase busuafo e yefutusem kese e de ma mema na afeina moye ma adwen se mo be ye oba ho ade no mo be wale oba abefie no e yefutusem kese e de ma mo na mo a mo won penanom na still na side chick no mugusu amamani ekọ mo ho no mo fa story we entu mo hofu ye papa bi e de nasem abeda MFK e wo Lawson TV na asem odi ba ye ne se no ne yere e na ete awo na efe na wo na ontimi wu bi e na ofa ne yile echi ekofa oba foforo side chick e mo ba no awo nanso ohwe ne ya mofra ne ya ohu ne se mofra no enye ne dia because adia mofra ne ye no ebi ni nebusua mu ohu bi da e wo nebusua mu nti opedie ni e wo mofra no ho nti odi aba be da MFK eni na bedwafo ebusuafo ye nsem enye kọ ne nkotie mu nsem emma ye papa nso etu yefo yenya afei na eba ne sa wale na obe wa adwin se obe wale oba na obe fa ne ti no ye papa etu yefo ewo ho nti busiafo ye nsem enye nkọ ne nkotie mu nsem emma na so channel so obe subscribe na wa like na wa drop comment nso ewo comment section no come ho ne nko hwe jamba chete say nyame adom eje fro say efrem Daniel Obin eje Daniel no pay de ne do nam bi pacho de dem nam ne say me ne oba bi twempna ya wo mienu na sitrem no na me ye bibia na fe dum ni bi no asitan esesan ma me yare bi konya asuro kukura na oba ne ya ode me faso no ano edin nti na ese nkola no me behwe na me bo mo ho ban sanse be ma bia wo a so hwe nkola no na o ma japade ne o mo dachi o mo krasi o mu ye nti me baya masem tia ne se madaroma me pese de normal ekoso no me pese me beye nkola no DNA test ejamba cho oba ne friend sen friend Mary Mensa Mary woni ni share na wo yire anase wono no oba oni ne ware ye me pacho na me wo yire dada e na ofa chire kwa fa Mary pacho an e na ne side check wu mienu pacho an ti mo wu mienu oyire oni ne woba pacho da bi chese na oyire nwo e na sabi o fa na chi e kwa fa side check e friend Mary pacho e na Mary di mako kwani pacho an wagya wo kra odi acha watufo bo wonu yire na ti o wo kwafa Mary no kra wo yire say ebia ya ware mo ware mfie sen na wo ma ofa na chikwa wo mienu o me me yire atan ache be mfie sen be mfie be 20 years awa ma wo fa chire akofo oba na wo yire nim no o ka chire wo yire pacho da bi o di sie no pacho me di sie no so no yire ho ananse mo agyan pacho be me yire ho chese wo yire ni de wanya wo wanya me nyo no kranka mabubu maye nkase kra eja ben nesa wo yire na tena wo nchen o ya mu enyo no anka anti nka maye nkase kamhye form sa check na akwafa Mary no abrabo be no boy oni ma mobla bia nti ba ne sen na oso wode mako kowani a wo ma no pese oye DNA we hu de me hu ni se sisi a oni me nti hobi moja ya di sen be 7 years ni mojai enkura na nyamfie sen kora na nya akonya 20 na ba kunso nya 17 na so we de nya nkura mpanimfo na mpanimfo a wa hwe mo abedu mpempenso we no minim ade a ebesi wo ne ompena Mary ntamu a ebem wa call for DNA adult nkura mienu denti na call for DNA we hu de me hu ni se ne ya nkola no wo mu sisi ano mani ene ye ben de no mo ye kronisem minso me mabla bonti sa
abla bonti sa enti wo hwa enkra ne suban se wunti no enye omoja ne nkra no na den na woni sa check wo ye da watena sia nkra nenya 20 years 17 years afi na ja ben wo pese oye DNA minim se bi omo maame na afom wo kwan bi so e na ama ne hwehwe waso anase den ya anti de tie ne se na me hwe wo mo no mo ko school me hwe wo mo me ye bibia ena madwuma ese me call redundancy na ma sitremu no aidin ena oya mesa atete force normal enti se odi ye me no ena odi ye eni ma be na no odi ye o obi ohia bibi kura na force baje force me ni bi kura mpo na force madwuma se ye no force painful me discama no kura se mfa painful fan command kura na opusika no so onje scanning so ya onje ntin ma hu se asete on me tim no na saa time na sai check no wadwuma sai ya o twe wabo so no na oyire nso ayi me yire de no ho oba papa kua filo ene na hu se oyire yo oba papa na se dadada nyina na nim se oyire yo oba papa me dim se me yire yo oba papa di unim sa oyire yo oba papa eja ben wo fa na chi akwafa Mary aye den ye ye so mo ko ya wo kwafa Mary aye den eja ben eno ane se mfonso bata nipa ho me ye boni etia me yire nti wapata no wapata oyire pacho ai wapa ne chew pacho mapa ne chew odi a chew na still mote fefe masi mufi anase mo ha dan esi efie nto no yire na tifie ho pacho ai okay mo asemi mpanifo atena so mpanifo atena say wo call for DNA no de ato oba na busuafo anim oba na nkasa mo atena so dabi na de ayina mpanifo atena so Lawson FM de mpanifo atena so ne tema madwuma se ya meka se min ye adwuma mbiem no na nhihye so ano de hye me no na me se me pata no no nya baby esi no do kwa na adwuma ena me ma no se ska na 60 million o man say 60 million eh 6,000 and I say 60,000 6,000 cedis okay 2016 so na mu odu 2016 there za ache emu ache anti ena mpanyfo kae panyi okan no e nana nde ka asem no oba na anti ase o se wonji no se die nti no no wujai menti ase ena me ka je ne se na se wadwuma se nti wo ko ai madwuma se adwuma se efi enti mo ko fa ya na ni no wo fie no ebre eja na je say wo no oba ne te no ewo ni sogu nanum ko ne de na ma Mary ani je ho efa adwuma say o simija o asemod wa ko ba bi ahemfo anim chofa mfa nko ba bi a odo me ko court magistrate court say why den say o twa be damage side check on one side check no o twa damage to ko damage be na odi twa o odi damage odi twa me say na di charge ni say me hwe nkwala no na me ko no so nkwala no school fees na me sisagu mi botom e de ko judge na nim ma judge ni hu say ampa nkwala de me hwe wo mo no se nkwala na asem de obeyi afirim no yi nkwala na asem ni firim no se damage a o twa me no obe say onje 60 million no 6,000 onje 6,000 no nti obeji 500 million satam 500 million that is 50 na say side check ni tabiru ko pie mu o court say oje o 50,000 Ghana cedis 500 million afi ben 2016 nti eno na chi na o yare ya na say that time nyina na wanya stroke no eno chi ene ho pressure o dabi enya eno pressure atete da no de tete me no say no ane pressure no ena ma minya asa yale no wow because odemi ko magistrate court baby eni o ma me so no odemi ko dobsi o fi dobsi no odemi ko high court e wi oso
office we also no de me ba circuit court baby eni it is circuit court ho no no na judge no ebu asem no obua ne say council ne ya 5 enum emu 9 midi bem council ne enum ne ye den omo de kwadu be ne ball no odebo me say me hwe nkwala no ene midi bem number 1 ena okache me say osa twa me ayi say fie masi fie no onim na esi fie no nti court she be say me ngofa ho nkrata fie no nkrata mla ena me ka kire de say fie no nyame dia me yire dia na ushia oban ushia Mary side chick no we si fie na na say woni na top plot to see no me si fie dada ewo grono ba ko so old town na me si NDMBC no 1987 da bi dia ono ne kaso no ne si ye no ushia ono wa hyase oh na me yire ahyase no esi awie dia ono yire ahyase dia wo yire ahyase no eno na side chick ne pe mema eno say onim le si ye nti judge ne hye me say me fa ho nkrata me say nya me dia me yire ne si ye me fa ho nkrata de kire say be yire ne si ye enfam me kire court me ensano no nti eno so udi be mana say udi fo me di bem okay na so de krata no kwa na eyo yiri din mu me yiri din bibia na sa plot no yire ne toya na say ona toya na do yiri din ye ona na do me yire na ne toye Oba Mary good morning. Good morning. Oh, me na te say. Yede nyame aseme wo den eja ben ede wa ba Lawson say na owoyere oba pa na ofa ne yire chi eno ba wu mienu aseme ko pie court ene ho nsem de bebre na se de hwehwe na so eye wo mani suban enkra mienu no no wo ma wo no mo suban no wo hwe petetakra mu a enkra ni suban nsa ne de etu opeso o run DNA test ye fanto wani mo ba wo so mu say I'm about to have a call. The patcho. Over a beno. Dear Walken, you could be any. Meneno, and a net table. And now, many you say. Says, what a tomb while anything way be. After some year news so. Me will me fee, and I was who will fee. See, I know about. Let me just say the bill back or cancel. Ankola yihwem fiti day 1 na o he wo mo first no enko na ye papa bi me de me fa nya asem me ma me wo me nkwanti me de me nya me nkwala nti me de me fa nya asem aka so me ensan so afi de nkola na do 5 years won hwe wo ye tia school fees paper komana onye nti mama ye me pa cho nka we de nka esem ka me lawyer na e kasa nti ma mintwa so na Matinti dia bone tofa eja bi hia wo no ka kire so wo yire na ate ase ne wu mienu no me pacha wanka nkire me so wo yire nti pacha wo de ma me fra na uhia no na otimi de ukwa ni fie because dia wo kan kire so ono na na eba ufie enti obi a woni yire no ade na wo wankwa ni fie ankwa dada me pacha ma me fra me lawyer wa oba de yiwe anu ma me ewie e be ko lawyer nchen nti ade na wo wankwa ni fie da bia wo fie na no oba be ma wunnim so wo yire na wan insist ankwa ni fie da me pacha na me wo me dan nti da bia no me ono na da bia oba me Debbie mama Auntie Mary I put it to you say na wunnim say eja ben wo yire because say wunnim say o wo yire a di nti na da bia wo nko wo no obeba Salome a wo wanko a we da mama mpacha ma me fra me lawyer na mama te lawyer de any lawyer be kasa ye no lawyer be di nkomo na say eja ben say enkra no obeso ye DNA mama me say me de me papa number di kan mama first mama ne na kasa ansana se ye wa fidie so ene ye pewo nyo papa na sebe eja be ne wo ye enti ye tie wo wi a ye be ko papa nchen ye se wutiri mu fan oba merity mi o wutiri mu fan enti amu anku da enti se nkura no wan kasa oju hu di body be ma so be ye die na die enti na die ne no be ye no me lawyer me papa die enti a mama me pacha asam no ye wo court ye bu asam no 11 years ni me pacha
yebu asem no efo no wantimi me pacho DNA asem na mubua wo court anase de asem a pacho na me say me de mintimi nkasa me pigita me lawyer no na hoba de wuye unim ajabia be kan de e wo say ye fair to you wo say person ye DNA enti say ne obobo ya no ba say DNA no woni wo lawyer eno papa ekwadwen ho a fine case ba o kase mintimi nkasa fra wo mo ansana de me pacho me de tu o mo ni oba say producer fra wa no patutu tu enti sa biri nyina wo fra wo lawyer me pacho me mfre no adentia because according to producers say was say ofre wa no pako ejai ba ha last week tese na anu nyina enti pacho free anopa no nsia o se no so no wotwe na producer frɛ wo no wuntimi frɛ wo lawyer me dofo me pacho David adentia pacho me de me papa number na still se o papa na be approve say yenye DNA na se hwan pacho ai na me lawyer se no adentia mama manya sa mama why na do me mama me de o mo number me check papa no lawyer wan say mama I suspect. They be simple. Yes, I suspect. Into Oba Mary. Mama. What you backing vocalist no? Deya kan say misi utimu fanya entiam wanku enti se papa yi we de na kwagina court ejapade akra ne hwe child support ene ade papa yi say ehwehwe maso akra na me fa me yirechi ene wo ye no me be se me ye DNA we de se nkanya manso a de kwama lawyer oba mama me de meet me nkasa asem ni nyina wo court mate enti bo lawyer na ma ne say papa ne so peso ye DNA na bo papa mane papa ne so peso ye DNA ye wi akwan bi e be fa so a wo be boa ne ya ye DNA na papa na nya adwunumo fine se ne manie na ne eja pade bi kra no peso de man kra na watimi aye de ama wo mu why yo mate mama yo eja we pacho wo bibi ka kire Mary ai Mary jina so eja kasa ho Mary asem bia ndi court de ebu asem ne dadaada yebu asem ne dadaada asem be na court asem bia ndi court na mu de mehwehwe ne senkwala no medie ni test senkwala ne ye mema da che mahwe wo mo bi wo masi ba biye na ja beginning kra Mary so wan hwe nkra ene na wanya stroke a yare na be me ye adwuma o mans we nkwala no ekutua school fees eye bibia na na jampra ye madansefo na me hwe o ma enka ye de nya abotre ma me nya abotre me pese wakoma be ko soro nya abotre ma me why yo auntie o state ni ntino me pese obu befu auntie de me kan se sisi a me japade me fie ewo old town ya chemu mienu amanufa efie na ono yiri si ye na we de wa na si me na me si ye na na ya chemu amasa check fa efa and this na me be DNA test no nti se we DNA ni wie na nkra ne nyoma abeju fie ana meji e ka mabo wa se ma wale me koya me yiri warden wa se na e ka mabo ubuja na jade na court wa wan kan kire empanifo ne so be so ye DNA ante na me hunye yale ne ka me no mako ma yale stroke 4 years Oba Mary into the bo lawyer no papa ma ne e beto DNA ne so why eja ne o se nka court no mu bu asem no wo ka kire mpanimfo se me kura yi me pese me ye DNA ne o se nka ka kire court no ade no wanka ante nsembibli me wa fa ba ko se nsam ha nsempi nti ene ejai se wo dane wani eye menko court asem mu ai contempt wura court asem mu se si contempt o mabu awie nti ne yetimi ka bie no etu de course wo ho de etwa ye de entwa ya wo mpe no de fa no show trim na mi bisa wo mamrante etie wo fa asefo wo nananom o say abrantie bie mu a obefa ayirechi ene oba afoforo akwo never dentia never ante dentia de mehu no wo me yira me wale no dia fo me ni so no me yira ma wale no sisi am ne ti ho no e kwan a odi ma fa so no nyame nko a oye oba pa oba odi mu oba owa busuom a edi mu na bonsam
bonsa na ma wuro dross na me wo ene Mary ko dai bonsa motimi wuro pieto ontimi eja bonsa na eno anu wa wadwen eno anu no bonsa mu ma me wuro pieto se fa ko wom eye wa wadwen nya bonsa bia ya madwen wa wadwen ene ko ba sa anti me yira ma wali sisi ade anti nya sem kitwa oye good mate eja dawe ira se me ma kwan ka bibi kira oyire me yiri Philomena oben nyame shiraw amen o ma nkwa tenten oh o ma odi wani dasu na unim bia no Nyankopon fa nchew oh no nyame emo a wo no abusua wo de ma betum me so me wom mi hundia menka nyame shiraw bebe mi hundia mense why ade nti one natifie one obapa filo natifie mini na ebibia wow mini na ebibia oba ha okra no oh why not obapa filo ma me lolo fe obapa erade ma yesa ma yakuma ibio erade ati minya stroke obiase o ati minya stroke no me wasi di kura me ma ati minya stroke no na me nsawi me nsa entimi so graphic kura sesi akura de to wo so che na me kasa no na wo so che filo me yiri obapa ono tete aduane hye manum ojale me ehokoro baabia di mi ko baabia oba filo na waye japade bia che ne de nyamintu suminti ai shenani monyam wate shenani nyam na buroso mate nti eja ye behwe na se Auntie Mary wone ne mpanifo lawyers ni ade ne kasa wiya ye beto aso ho wai malidia mame ene eja ben na ngasa atu nanum tuo no kwasem ne mema anya ade pa ye mpe na o twa no ho na de meka nyina ne Auntie Mary we de DNA Rebecca o si DNA womra mama ye tie mami papa enhwehwe bibia nhye dem free ho ba be ye o si enkoda na setena no na ni nye ho kro ne bo enni ni mogya mu enso enkola no ebobi eni de keke ka ho ntu oba ba be ye na tum adwe no na wanya akoma fan ono akra no ne ho nto no nye oba pa filo a enka wonte baabi ne ho wo so sa ndi na mbese me stress no ne ho wo so sa bebre wa ha mami o si bebre wa ha emema nyamma papa yempe gidie ne ade wonani no ofa no osi ha say na che say sata no wo ska oya adwuma eni ti no wo ska eti otimi fa bi mane ye na che say nyame beye ebusiafo se na midi kan ye no story we eyefutu sem kese de ma youth na afi na mo ba be wale no wa adwin se obe wale eni oba tena ama wa adwin se obe fa na chi a mo mfentu mo hofo ye papa wenu ne ho ankasa na yetmemetie ne na asem no mimi hu ne se papa na say o problem because on ne yiri atena for so many years wintimi na wo psychic oba na nsinya na wutimi ne no wo what if say psychic mmofra na owawo mo no what if say nya ne dia wakwakodi e dia behye no so a oba ne den nti yesre mema no mufentu mo hofo sometimes na nya manu kwa na ntimi nwu be manu so sometimes na binum so wo problem eni ntini se onye oba atena anase onye oba ate na ba ne sa wo efe na wo mu bia mu mienu ni nia mu ko hospital men kan che ne se oba no pe e na ko hospital ho no na ko check na se oni problem a wo be manu e na wo issue usi kona efe ne kona de bi ni webusuemu na mofra no mo kire sa ne ye ni nti wo hu ne se mofra ne nya wo dia unye hu hwe ade ya kwa ne so osanso ko no wasanso aba oba na ono ene ne tena ye no oba na nsa se na MFK na beja for kan no o wadwen papa e de maye papa nke mi a ka mi hwe wani mu kra udu yale afia bonten e de aba se me oba no menhwe nti oba no de side chick no oye de ye say ye DNA no na ehu sa bofra no e papa na dia because mo fra no si ne ye omoye no ohun ne say
enye ne ma nanso ye maame o wa akoma pa nke ye genzi word form of ya ye sisui na ye nimse ye ku afa ye chi onye oba afofo akwa no wakwa akotete ne yale ewie e de abase me mehwe no eyenyen a ka ye nhwe no oba na zaza kwa na esanso ma ne ka sika so mfa na asem no emna fidie mu ha se me huni so oba no nyame akoma no ebi woni mu because enye oba bia na ebetimi ayi se afei na we huni se oba no eye oba papa emema no bi wo ho no ma omukọ relationship no omunya understanding girlfriends na omuhuni se sebi omagimi afei de omukọ pema na afei de na me ex na me neneti no yo na obekọ na we move on nti mema no yesra mo mumfentu mo hofu ni papa kan bi wa kebi wase ono nanka emet me dane pa ankonfa ne yile ti da nanso emedie ntimi nsanso nkọ na chi biomu da enima na ekọ de hia ne se obeya de papa e de amma ne yere no oba ne die wa ya de yankopon hyira no na ne side chick ne de ye bisa wasem se woni papa ni hia ye afi na yenko bisa ukobisa o lawyer woni papa ni hia no na o lawyer no odinahe ye bisa wasem aye na yese me ne me lawyer kasa asema ye bisa no eye between wo ne papa ni issue enye between wo papa no ne wo lawyer nti mofa ne die oye den ya de ne die ye beye nti kosi se ombebe abepie mo e wo fidiem ha se ne busuafo ha e na medi mo ebesi yemfa ye futusem kese enfemfi ye papa yi story mo aha eguso aye emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no e comment section ho e de amam na wa share so e de ama unie bi medi amedi so ane ka echu mami esi enese ye be san so edin hyemo e wa hebio ebusuafo mafa